di dia. Hiji itu, ya ada dua. Nyaho ieu wae. Terus kata inget nyaho gang kan ini nyaho. Ruang Cilok ente. Diantarkeuna KPK. hara. Ayo kita ke sana pakai mobil polisi. KPK. Oh, dari rumah Sebu. Dibara duit sabaraha? Rumah Sebu di bara sendal, di bara baju. Bagaimana ya kena tuh? Atuh sing sering-sering wae ditunda di Jakarta sorangannya. Aktoy. Ieu pan meh diantarkeun deui na mobil. Jauh Jakarta Timur teh. Ti dieu ka Timur dah. deket ka mana? Jakarta Timur teh dekat. Ka Jawa Timur. Ayo dah. Deketna ka ditu ka Jawa Tengah. Jawa Tengah di situ dekat. Iya deket ka Papua. Tonton CJ TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mang Aep Saifuddin. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman Mang Aep nyasar di Jakarta diantar pulang sama KPK. Aduh. Nicik ningali deui Ep. Tuh. Ih. Eta teh make naon ubarna tadi teh? Udah nyacau. Tinggal nyoelkeun meureun. Oh, suka saya kok pakai cengek meureun. Kalau baju sare orang Jawa teh. Tanya. Semanto. Arah. Atuh mun aya sore Semanto ada dagang jamo aing ahok teh. Aing dihukum bakal bale. Arah. Punya lewa ya. Ya, tinggang poe pakai batu aing itu di mah. Di Borong. Naon rek batu ali naon combong lain. Lain. Naon itu? Pohon berat di bawah meureun. Oh, eta meureun eta meureun batu ali merah jambu. Oh, ada jambu. Oh, ada jambu benar. Lain merah delima lain. Aya. Coba aku yang tinggal tambal aya batu itu di mah. Oh lah nu combong ingkeun alus. Ada jamu, lu nyewa apa aja. Halus teh ge nang manggi. Tindih rek batu ali mah. Deket cetok. Oke. Cuma apa gitu dia nu bodo bitin bodo siji. Aya hodaman eta mah. Ayo bawa ka imah. Aya hodaman eta mah. Sok mimpi. Sok ngimpi teu. Tuh. Kudu dibawa ka Jawa sorangan kudu diruqyah ka Sajing. Ayo ibu ini sih. Saya di mana kudu ruqyah. Sarojin sepoda eta. Pok kamarang ka mancing teh kanu gigir. Pas nahal tuh sareng sahur. Naon? Jika nu parero ngomong teh, sari karang cakuit di warung. Mau kenaon? Tanya aneh. Mau kenaon dong? Pas saya aing sampai hujan. Ngenengin ceritanya aneh. Tuh di pos. Nak belum puasa. Padahal nyata balelo. Mau kenaon dong? Cobain ngomong teh pas ke si aing. Nyata balelo. Oh, ngomong kenaon dong? Itu ceritakeun pengalaman di Jakarta mana deh? Nundi. Ahok ah. Oh iya. Ye. Media sosial. Batu racun nyanamun. Anjir sing viral di media sosial cenah. Ah, pernah hilang di Jakarta. Oh bener eh. Oh. Tunda. Kumaha sok ceritakeun yang mau deui ning ceritakeun. Oh di Jakarta. Balik bisa balik. Ditunda nanti naon atuh? Jakarta Timur di duel sawit. Di duel sawit, Duel sawit. duren. Duel sawit. Hah? Due. Duren gitu. Duren sawit. Duel sawit. Nah jadi tunda. Heeh. Ayo ditunda deket terminal deketan deh KPK harapan terminal. Di KPK ya terminal video. Bisa balik deui aing teh. Ayo kagak teh nyaho di dia gang di dia nyaho RT2 RO2 di dia. Hiji itu ya RO2 nyaho ieu wae. Terus kata inget nyaho gang kan ini nyaho. Ruang Cilok ente. Diantarkeuna KPK. hara. Ayo kita ke sana pakai mobil polisi. KPK. Oh, dari rumah Sebu. Dibara duit sabaraha? Rumah Sebu di bara sendal, di bara baju. Bagaimana ya kena tuh? Atuh sing sering-sering wae ditunda di Jakarta sorangannya. Aktoy. Ieu pan meh diantarkeun deui na mobil. Jauh Jakarta Timur teh ge. Ti dieu ka Timur dah. deket ka mana? Jakarta Timur teh dekat. Ka Jawa Timur.
Ayo dah. Kaja deketna ka ditu, ka Jawa Tengah. Jawa Tengah di situ deket. Iya deket ka Papua. Papua jauh deui. Ih, dari Jakarta ke pan jauh. Deket Jakarta wah. Cenah jauh. Guna mau bisa tahu awak balik Nah, udah yang lagi sukses itu. deket Pertamina minyak teh deket teh. Nah, ini Mang Podoy. Aduh. Minyak Ini teh Mang. minyak. Hah? Pertamina. Kalau Pertamina minyak di Jakarta teh di Brande. Eta deket imah Mang Toing. Udah jual ayo tuang cilok saya enggak. Dapat jalan Biasa ditangkap Satpol PP. tuh. Itu deh. Wah anak KPK di Pak Jaka Imah. Kapal polisi murun. Wah anak KPK. Oh, anak KPK. Wah budakna. Ayo masuk. Berdahan. Di bedahan di mandian untuk budak na. Budak lo, gede udah letik. Di mandian bener. Wah, wajah. Di kumaha. Di ruruan sabunan. Atuh enak bener. Aku pusing nih. Pusing saya Aku kan jadi sultan itu. Sultan sehari. Sultan udah bancet ya wah. Daharna di naon daharna? Daging wae itu ah. Anjir, atuh sing sering-sering meureun nyasap di Jakarta teh. Gua teknik akan jadi anak ya. Ayo ada sekolah muda ngomong ya naon. Ya. Cici. Kemarin itu aku KPK kita balik. Ya, saya mau pulang ke mana kata kalau mana tanggal Selang Kuningan. Oh, Dari gunung-gunung kalau. dekat Pasar Min, jalan. Udah, saya mau pulang. Saya nu ada cenah, saya nu korupsi. Bener. Anjing. Kondangan zaman korupsi, zaman kabur. Atuning teu diajak ka imah sorangan sih, diajak keureun heula. Udah kan aku teh tawa menak ah. Menak eta wah. Atuh kajen teuing. Menak saya mah tamu. Ya, udah diajak dia cek apa kuge Kumaha? sinekat corona. Pan bareto wacan aya Covid-na ge. Pada itu masa 2015 aya. Ih, 2015 aya naon? Aya Covid. Beda can di ka urang. Can di ka cek itu kapatakan can. Di Pan Covid-19 teh berarti 2018. Berarti beak. Anjir. Geus beak berarti. Aya keneh. Sunda Empire ya. Payah juga nyane, udah bancet. Waduh. Noh, kaheula. Hah? Lain jangan tergunung sama orang. Cobaan. Nah mobil. Nah, mobil polisi gitu di kamar mobil bus. Hara ieu. Mobil polisi apa? Mobil bus apa? Ya, selina polisi teh. Cicing. Mobil polisi dikawal ku mobil bus. Kalau mobil bus ke mobil polisi. Teu balik. Tuh. Kalau polisi mah pakai mobil bus, mana apa aya khusus. Bisa berapa orang saya tak? Cobaan. 20 orang. Oh, yang kalang ngerakun. Coba air tentu di sendal teh pegat di picul di jalan. Iya, pancen apa meulikeun. Apa polisi dia mah dipakai tuh. Harus itu. Manya make sendal kitu diantarkeun ke KPK. Eta diantarkeun ke KPK make sendal kitu. Iya, mana dia Pak. Pokoknya di mah di bawah itu tegasna depan. Hayang-hayang nyeker. Ah, pokoknya mah isukan sing sering-seringnya sab di Jakarta. Pan duit di derek. Aya nolatan kota aya ulang tahun kota ya, Bapak si Nenda, Mang Kumis. Heeh. Aya Mas Salman, Bapak si Ipong. Heeh. Darinya Di KPK teh. ke gawe, Di KPK. ke gawe di bangunan. Belum apa aja mau main loh. Dia kau sepu di. Bener aja Kumis teh. Uy asup ka bangunan pegawaian Mang Kumis tadinya. Si udut aja dia Mang Kumis teh udut. Dah datang udut Mang Kumis teh. Ditanya saya tindi meureun gitu. Puan itu tunda cepet. Teh. Oh, tak usah sih kalau mau dusun. Aduh. Sing sering-sering we.